Ćao svima i dobrodošli na moj novi video. Danas ćemo da prođemo 5 očiglednih signala govora tela da je privlačiš, koji su oni i kako ih prepoznati. Plus bonus, znak neprivlačenja i odbojnosti koji muškarci često loše protumače. Kliknite subscribe da biste bili obavešteni o novim snimcima, pa da počnemo. Signal broj 1. Zabacivanje i dodirivanje kose. Vidite, šta žena radi sa kosom je veoma važan neverbalni indikator na koji treba da obratite pažnju. Sa evolucionarnog stanovišta, lepa, čista i sjajna kosa je znak dobrog zdravlja, na šta smo mi muškarci programirani da smatramo atraktivnim. Tako da, kada žena osjeća atrakciju prema muškarcu, često će se igrati sa kosom, uvrtaće oko prsta, a često i prolaziti prstima kroz nju. I sve će to raditi nesvesno. Nekada će je i zabaciti preko uveta da otkrije svoj vrat. Ovo je više otvoren potez i siguran signal da vas smatra seksualno atraktivnim. Signal broj 2. Traži razlog da te dodirne. Ako tražite siguran signal da je privlačite, najbolji znak govora tela za to je dodir. Što vas više dodiruje, to je znak da ona više flertuje i da traži vašu pažnju, a što je intimniji dodir, pokazuje veće interesovanje. Na primjer, ako devojka stavlja dlan na vaša ramena ili leđa, ne pokazuje toliko interesovanje koliko pokazuje ako ona stavi dlan na vaše grudi. Naravno, postoji uvek šansa da je ona tip devojke koja jednostavno dodiruje ljude. Tako da ako tražite atrakciju u čitanju govora tela, uporedite način na koji ona dodiruje druge naspram vas. Ako vas dodiruje više i intimnije od drugih, znajte da je to siguran znak atrakcije. Signal broj 3. Lice na tanjiru. Ova vrsta gesta pri stvaranju atrakcije podrazumeva da žena želi da privuče pažnju muškarca. One koriste to uglavnom kada obraćaju pažnju dok muškarac priča, da bi u isto vrijeme pokazale da su zainteresovane za ono što on govori, kao i da istaknu svoje lice u potpunosti. Signal broj 4. Smeje se. Još jedan očigledan pokazatelj zainteresovanosti jeste njen osmeh i smeh. Ukoliko smatrate da je ona zainteresovana za vas, ali niste sigurni, probajte ovo. Ispričajte najgluplju šalu koju znate. Kada kažem najgluplju, ne mislim bolesnu. Nešto poput, idu dve dlake ulicom, jedno pregazi auto, druga kaže, za dlaku. Ako se nasmeje na šalu, ma koliko glupa bila, to je verovatno zato što je zainteresovana za vas. Ako nije, verovatno će vam dati pogled poput ovoga. Signal broj 5. Promjena tonaliteta. Mnogo toga možete da saznate ako pažljivo slušate žene. Da, rekao sam to, treba slušati žene. A zašto je to važno? Njen tonalitet sam po sebi može da vam kaže da li je zainteresovana za vas. Prema istraživanju, promjene u brzini i tonalitetu su prirodne stvari koje se dešavaju prilikom privlačnosti između dve osobe. Tako da, obratite pažnju na te dve stvari kada pričate sa devojkom. Probajte da primetite da li se njen ton menja kada priča sa vama. Tačnije, kada sa normalnog tona pređe na zavodljiv. A mislim da svi to možemo da primetimo. I kao što sam spomenuo, bonus signalne privlačnosti. Osmeh sa zategnutim usnama. Vidite, naučno je dokazano da postoji preko 50 tipova osmeha, a ovaj je jedan od negativnih tipova. Ukoliko su ženske usne stisnute blago iskrivljene i ne pokazuju zube, to je jedan od znakova da nešto krije, da ne želi da iskaže svoje mišljenje ili da ne deli vaše stavove. To rade uglavnom kada pričaju sa muškarcem koji im se ne dopada, a sve ostale devojke ili žene su u stanju da jasno pročitaju taj znak odbijanja. Međutim, veliki broj muškaraca ne shvata taj signal kako treba. I dolazimo do kraja snimka. Hvala što ste gledali. Muškarci, ukoliko smatrate da vam je ovo bilo korisno, bacite like, kliknite subscribe i podelite ovaj snimak. Devojke, ako se slažete sa mnom, uradite isto to. Još jednom, hvala što ste gledali, pa se vidimo na vrhu.